pitanje. Da li ste pročitali Gorski vijenac? Ne. Hvala. Da li ste pročitali Gorski vijenac? Gorski vijenac, da li ste pročitali? Ne. U redu, hvala. Ćao, može jedno pitanje? Može. Da li ste pročitali Gorski vijenac? Da. Koji vam je omiljeni citat? Sad treba to. Hvala. Jedno pitanje. Da li ste pročitali Gorski vijenac? A je li imate omiljeni citat? Jedno pitanje. Da li ste pročitali Gorski vijenac? Da. A koji vam je omiljeni citat? Pa to je. Kako? Omiljeni citat, je li imate? Pa sad se ne mogu sjetiti. Izvini. Dobro, hvala. Pročitali Gorski vijenac? Jesam. Da Više li- puta. Da li imate omiljeni citat? Omiljeni citat. Da. Mislite da je lako izabrati između onoliko citata pravi? Koji se vama sviđa? Pa ne znam, više njih. Više njih. Može Što je da čovjek, navedete a mora neki? biti čovjek. Poštovanje, može jedno pitanje. Slatko ili slabo? U vezi čega, zavisi. Da li ste pročitali Gorski vijenac? Jesam. Pa, koji vam je omiljeni citat? Snimaš mi dalje. Citat. Da li ste čitali Gorski vijenac? Ne. Čitali Gorski vijenac? A da li imate omiljeni citat? Vjerovatno, da, sad znam. Kako? Da li ste pročitali Gorski vijenac? A omiljeni citat? Pa ne mogu sad da se sjetim. Dobro, hvala. Stvarno je davno, neće u srednjoj A školi. imate li omiljeni citat? A sad ne baš. A koji vam je omiljeni citat? Pa od Igumana Stefana, možda pred krajem svijeti ovaj tiran i kamo u duši. Hvala. Gorski vijenac. A imate li omiljeni citat od njega? Ima. Koji? Čur je ženska smiješna rabota. Stotinu će promijeniti vjera da učini što je srce. Hvala, hvala.